Argumenta, no me dices ahí. Bueno, tú me imagino que después tallaràs i muntaràs i... Pues hola Rubén, gràcies per vindre i... En serio. Que me da vergüenza hasta irnos este. Pues, espera. Se pot tallar planos, no? Després. Ah, hòstia, esa és bona, tio. Hòstia, bueno. No me estáis sin ver. Sí, quiero. Vale, tallem. Repetim la pregunta, a veure. Ho he explicat? Tinc una calor ara mateixa. Perquè dic, si me doneu aigua... Sí, no t'he sentit. Ja, és que tu tinguis... S'escolta? Hola. Anem a veure, que jo brilli és normal. Tira alguna coseta, El que vulgui. Ai, por favor. Sí. Ah, perdó. Hem vingut a això. M'alegre que em facis esa pregunta. Bueno, vale, pues espera, tornes a comenzar. Pues ya está. Ah, ya está. Ah, de categoría.